Dr. Celestin Lingdo MLA Barim ke Umsning constituency berbadiru ukertong ke seng kongres na Umsning ubani aireng haka election arhajar arpolai haba ai jingkran haka lumpung pli ya ka ying dorbar jong kasnong merdan mautari ula ther ting ya ka sorkar MDA halor ka jingbam shimkhya ka jongka ban pleno ya ka MCH hospital ka bah umran yang bernai Ribhoi district ka baula buru ya ka jingkeli babale ka sorkar jela kamplino ya ka ka hospital haka ba ki jingdon kam haka ka hospital kilalong ki belabet labiang Henry menta kala shu sa shra bat kane kala wanra ka jingdu nong ka bakrawi ki pai ba ka thain kumban shukdo labu yu mau nongrem na kabanta bante ka MCH hospital haka khat ar tarik ubanai Oktober arhajar khatnyo do menteri rangba barem ka jelau Dr. Mukul Sangma haka por jong ka sorkar kongres ka bala mang tengka hadu khat sau klur bante ka MCH hospital Kaskim ke banga ai hakapor balong MLA mentah kalawan dur lang. Lada IMP imno senyang mentah kadang dehi keslap berupaya gumboong i video. Dehanre habadon kajingnya snok tilang kadon ka result ka be itenat. Mentah kasngi hang ning idon ki parlok na ka press. Kinong tok kot kubor ngakwa aru. Bandiman na kani ke sorkar ka bamenta. Kani kamdei tanggawi ke projek ke ba ngila pendep. Hakapor ke ba mangangalong MLA. Ngilawan ra ya kawai ke hospital. Ke ba sanpau jingtia ke ba ngiong kerteng ke MCH hospital. Bat kata ke hospital ru ladep. Kadon haparila kadon sanpau jingtia ka building ladep ka light ladep ka ladep ka generator ka badai ban standby namta ka power supply ladep ka oxygen plant hakapor corona labu wat ikinong pang corona ru house name arpuwe la pentia hapo parila tika bangas ngosi kalong balai kane ka sorkar kamplino ya katay ka hospital na kabanta ka jingmentoy jong kipay ba kiba armet kiba kaba pun kiklung kiba katars nem syapo baro kinyo ka jing sekri na katay ka hospital rengkat bat ki specialist beper lada pli ya katay ka hospital ki specialist ki badai ka lain obstetrics and gynecology ki specialist ki badai ki pediatricians lani ki child specialist ki bangiong baro kin salong station hapo parila kumbakalong menta na jaintia hilsru hakakaka pun ki refer siapo lau mali silong na west kasi hilsru ngi refer siya lau mali silong Nari Boy District barok kawai ngi refer sya lau mali silong de na kane ka daw baka lau mali ha silong kamla ban penbiang jingtia de na kane ka daw hakapor jong ka sorkar kongres ka sorkar ka baladep ringkat ka jingkerpat ka jonga na ka banta ka district riboy barok kawai ngilala ban penio ya kane ke MCH hospital. Di menta kasngi ringkat bat baro ki officials ki badon hang ne ki pajba ki badon hang ne ki kena school ringkat ru MP badon burom ngabu kadiman ya kane ke sorkar tose na ka menta ka jingmentoy jong pajba plino ya katay ka hospital kenang ba ubaduk ubasuk umdan kamban be sa silong